It's ligo-ligo time. Ah, det är dalan ito. Ha? Hva sier du? Ja. Nei, vi gikk bare på tur. Hei, Sara. Er det kald, Sara? Hæ? Ligo-ligo. Sama ni puno ka Daniel. Talawan ng bataan na ni. Hey Mark. Mark. Hi. Hi to my subscribers. Hi. Okay, this is Mark and he have his own YouTube channel. The name of the YouTube is Lane Uwu. Uwu. Lane Uwu. Big U double Lane U. Oh. Markisan, du må presentere nypedalen. What Mark? What can you say about nypedalen? English da, English. Ayun, naingat mo halo. Du må presentere nypedalen. This place is called Nypedalen. Agoy tugnaw. Nya kay kaning duha wa man. Tugnawan ni unsa gud ni. Lang duha. Hvorfor er jeg bruker noen? Hæ? Og så mister Sara sin, så hun klarer ikke å holde Er det kald? Mark? Nei, Kai? Heia Mark, heia Mark, heia Mark. Gå så langt ned til hodet. Nei. Den kommer her. Nei. Den kommer her. Jeg går så langt ned den kommer her, liksom. Jeg skal gjøre sånn mine tøfler. Jeg må bare sitte. Fortsett. Fortsett, gå her. Nei, du må fortsette å gå nedover. Oo. Nataw pa ilaing dalan po dito spikas. Sånn, ja. Ah. Hurry up. Svømmer. Katong atong giliguan sa una day. Katong giliguan sa una. Kuan man to? Asa to? Napa isa. Katong kuan, shushutangan. Ja, kan vi gå på Ado? Ado? Ja, det er mye bedre. Ja, det der her har sånn der skikkelig sånn smik. Nei, gi deg. Smik, jeg kan se under Daniel. vannet. Ikke noe sånt her. Ja, he's a waterbender. Ha? Daniel, ligo ka Daniel? Ligo ka? Ligo?
Talawan may tubig mataanan niya. Daniel. Talawan may tubig ng mataanan niya. Daniel? Na! Huh? Do you want a hug? No? No, thanks. Na! Hug. Free hug? Free hug? Daniel, ligo, Daniel. Ligo. No? Di siya maligo, pips. Papa. Tugnaw biya ang tubig, remember. May gamit ko ginilas. Yeah, ready go. Oh, Party ko. I'm gonna under the water. I'm gonna under the Hello, are you under the water? Okay, under the water da. 1, 2, 3. Ah! Sige, sige. Hello, I'm underwater. Please help me. Hello, I am under the water. Because we're gonna ginilas. Please help me. Hey, Daniel. Gitugnaw na Sky. Plus inne på Ado så är det vädra, där räcker det kallt. Ha? Vad sa du nu? Ado är bäst. Ja, du var bäst. Inte Ado, inte grattis. Jag vet det, men det är vädra. Ja, men... Swim, Mark, vi sänder bort Okej, nu blir det bra gott. Ala, kay wala ba? Ganda laguan. Jag blev våt på foten! Wala ba mo? Mas Daniel. Swim lang till borta. Jag ska inte svimma hela vägen där. Nej, men det är bara där då. Du klarar ju det. Jag går. Hi! Visst var ju undervan, det är inte så kallt. Se ka, det andra. Noon mo nang magbasa. I'm freezing. I'm freezing! I'm freezing. Freezing. Nagitugnaw na Sky. Ha? Pero kung magpainit ra, makuan raman. Ado, sulit mo. Hi, Sarah. Hi. Hi. Mas Daniel, ginuo ko. Oh. Hala, naagyaan na mo yung uyab. Hi, Sarah. Tugnaw, gang. Nagyaan na mo yung uyab. Asa dito? Mag-theater daw to yung uyab. Daniel. Nej. Free hug? Ah! Nagnog ni Smart. Se på mig. Yeah? Uy, talaga kurog. Okej, jag ska bara lite båt. Lite. Dricka. Hana, ano siya tat meseg, ganuwang nakla. Sus, ganuo ko. Ey, så Daniel, där är det. Day! Ey, där är det. Imong chinelas, Day. Kay apit naman, kay Igor naman yung Mark. Ey, det här är det. Oh, yeah. Bara. Vi har smuttat det här med vattnet. Ha? Guma? Jag blir väldigt våt. Grabe, Daniel, makasyagit. Jag ska vara kall. För jag är inte. Sarah, shh. En fugl. Jag ska vara mer våt. Och jag är inte våt. Yeah, ikke våt. Yung kugkuan-kuan na Daniel, ha? Walang ging. Ala, ging. Ala. Okej, tid på att hoppa in i vattnet. Ah, asa naman to si Ian? Nawala na si Ian. De missade också mig.
Andre gone. Asa na bala? Kana man gud sila, kanang naiga-grill. Okay. Bye for now. See you next time. Or see you. Cold! It's cold. See you later. Bye.